Upasdan ka All Kasi Meghalaya Tourist Taxi Association uba Rikal Dinas Doling ul Penchai baki nongnya Tourist Kiblai Lum Hajing King Tamsaj Naduk Menstep Jong Arho Trik Unailar Bakim Dei baki bakwa ya kajing kumar nakadaw kajing khang jongki yaki plat spatli kali Asam bawan sepok Meghalaya hende yuan banyada ya ki kali nakacela Asam ki bawan rung hapo kacela Meghalaya badangja kajing yaki yo le sie kinja kajing ja pasungsi haslong ya kinu kijaka banyak kali terbaik pada kata seng all kasih ni kali terus terus kadang pun dia tahu ni hanging wan hanging kui apa kali kau dah berjumpa dalam sai ni sendiri bang wan macam apa bang tahu je cuma yang percaya kini sesuatu wan hanging ban yada lem yaktiki kali nabar kata jela asam panginum syak Bandung Cepak jela Meghalaya mau kat badang don kali kajing yaki uli ora kalau kuli kaditang pengiwan hangi kalau mengin yada yaki nak ini kelu kajing siu yo kaja haslong jahat ni lu jika haslong kadai bitang ta kajing ni kajing eleksi banyada yaki om di pada pun bagi tiba pada ladang yong bangi don kam banginya komai no ngapor ta kaporda ini lang di apa ning siam cik e sport ko kan ko kajing atau bangin ya cepat akan ti kujai bat apa tip dai kum kinong jalan dong nya kan mai prestasi kali baik bangi lagi ngadu minin jemi tentu dilai perngem keluar ki message ban minin step lagi ki video vai saut lagi kali gila kau mau kenata plus gila yang tepo jurubat sampai buat hang teh dapat pilot di kali ndeshu tengah kali private gila teres sudah kali komersial plus nanti kali kilo turu tak gila kan pilot jadi pelong empat ini hinung ilam berok bah ngisim ya kini kam bagi wan jenis kodam ngir ni lelang yang dikaju kam iban phai lang nani tangkat tadi sebut lah kan ya tengkumnya kan nomong nak kalet kawan ngasatu kata kajingnya ki pajba akan don tambah kan ingin ko apa kajingnya man sistem kan simi kumni ini ko maka sarkar kan lek ke iya ke badan kam kan lek badan kam lada maki kinang tei ki lasdang tu ki ko bi berputut ko jorobat mission sistem tu kadan kasloji begitu nanti yang baik ngim ko ngim kam ya ka jelas kita jorbat lah yang kita ikut no kita mi kum katu ke isu lada kalau ngupta nak puasa ngina keloi bani trailer ngin ikut no kamu kejumur ke ke kum no ya kali patang ada po jorbat ke giyai ke bodar dengi sim no ngitang na po jorbat sulang nani jorbat dia makiru kinwan tantu kandan kajinya setuju mut kami isu kan ke riung